Ibihe byiza kuri wowe ukunda kandi ugakurikira Imena TV show. Nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko mushima Imana. Abari mu majyepfo y'u Rwanda, amajyaruguru y'u Rwanda, uburengerazuba n'uburasirazuba, tutibagiwe na diaspora nyarwanda. Ngende mboneza amakuza rutabangira cyogera ku rugamba mushakambo utagira imbe mu nda nkaba rwisendekereza murima rwa murima rutuma amajyambere ajya ku rugamba rwo gomera nkiko ndenda turiko bayizimwe ko atanero ry'abayizi rutarimba n'umugayo mugambe ngamutahana. Nitwa MC Imena Gitero Moses. Reka nkubwire ko ndi muri candidate ba Culture MC of the Year. Kuntora rero birashoboka nukureba iyo link iri kuri comments, hanyuma ukantora kaba uzamuye unashyigikiye icyo twakwita Imena family, Imena team. Hanyuma rero uyu mwanya tugiye kuganira nababwiye ko turi buze kuganira ku bibazo byinshi bigiye bitandukanye ibigenda bivugwa hirya no hino, ariko mbere yuko tuganira banza wumve iri jambo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yagejeje ku bari bitabiriye umuhango wo kurahiza bamwe mu bayobozi, aho anavuga ati jewe nagerageje no guhamagara Perezida w'u Burundi, Perezida Ndayishimiye, ariko ngiye hari ikintu kimwe banibaza rero. Ari umurundi umwe nigeze guforowinga, numva aravuze ati erega Uburundi niba umuntu akurusha abakurusha, niba umuntu akurusha tekinike abakurusha tekinike, ibintu byo gukomeza wensista nkuru nziza ibintu urimo ntabwo bizaguhira rwose. Ibintu byo kuvuga ngo kw'ingabo z'u Rwanda ngo ziri no, mwebwe mwamaze kugaragaza mbere ko byanze bikunze, cyangwa na ziriya ngabo, urumva no ziriya ngabo za Kongo nazo zijya zinterera urwenya. N'abantu ngo iyo babona basumirijwe, umwe mu bakuru babo cyangwa nk'umuntu yakwita kiyongozi ahita abwira bamwe mu basirikare bato, ahita abwira ati mwinjire hariya, kikorera umufuka w'umuceri, bakikorera umufuka wa kawunga, bakikorera ibishyimbo, bakikorera iki, bakikorera amavuta, bakabashorera imbere, barangiza bagasahura, bagatoroka, bakagira gute. Abanyamurenge hariya bari gupfa, abanyamurenge bari gupfa. Abakongomani bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda barimo barasiga ubuzima. Ibi ntago ari ibintu bagizemo uruhare, ibi ntago ari ibintu bo ubwabo bashatse gukora, ntabwo ari bo bavuye hano ngo bajye kuri buriya butaka. Isi, Uburayi ndetse n'ibindi bihugu mukwiye kumenya ko ibi ari ibintu byazanywe n'abakoloni, ibintu byo kugabanya imbibi, ibintu byo kugabanya ubutaka, ibintu byo kuvuga ngo umupaka ngo uvuye aho ugiye aha. Hari ibice byinshi u Rwanda rwambuwe, ayo mateka nzayababwira y'ibirometero twagiye twamburwa. U Rwanda rwari runini, iyo tuvuze ngo u Rwanda rwari rugari, ntabwo ari ukuvuga ngo u Rwanda rwari ruto. Ariko izo conflit d'intérêt, izo nyungu za bagakunda buhake baba bashaka gusa kugira ngo batwereke ko baturi hafi, baradusapotinga, abo ngabo nibo bagiye baza bakatuzanamo cya kintu cyo kutiyumvanamo. Erega nigeze kwibabwira ndababwira ngo niba hari ikintu cya mbere abakoloni badushoboje ni ugutuma Afrika tutavuga ururimi rumwe, tutumva ibintu kimwe. Ubu tuvugana Afrika ibaye yunze ubumwe, Afrika igasenyera ku mugozi umwe, ugafata ubukungu buri muri Kongo, ugafata ubukungu buri i Burundi, ugafata ubukungu buri mu Rwanda, uburi Tanzania, uburi muri Guinea n'ahandi hirya no hino, ubwo bukungu ukabushyira hamwe, Afrika yahinduka igihangange.
ariko izo mpungenge zose barazifite. Bamwe mu bahanga baravuze ngo l'Afrique est la berceau de l'humanité. Afrika ni berceau ya humanité. Ibyo rero barabizi neza kuturusha, niyo mpamvu duhora ducagagurana, duhora dutemagurana, duhora tubeshyerana. Noneho na bya bibazo twebwe twagakemuye, na bya bibazo twebwe twakagiyemo tugashakira umuti, tukabifata tukabigerekera ku gihugu kimwe runaka, tukavuga ngo u Rwanda ngo nirwo ngo ibi nibi. Hanyuma niba u Rwanda ari rwo kibazo, we wakemuye iki? We wakemuye iki? Birimo ubugome n'ibinyoma byinshi bingana, kandi bifitanye isano n'amateka yacu. Yego, ndabaha urugero. Muribuka intambara muri Eastern Congo zigitangira, habanjeyo ingabo za East Africa. Zimaze iminsi, by the way, intambara za East African Community, mu ngabo za East African Community zijya kujyayo, habayeho kuvuga ngo u Rwanda ntirugire ingabo rutanga muri izo ngabo za East African Community, kubera ko Kongo itabishaka. Turabyemera pe, turabwira tuti rwose ntabwo u Rwanda rukeneye kujya muri izo ngabo, tutahubwo nimutugirira neza ingabo zigiyemo zizafashe gukemura ikibazo cyacu kiri muri Eastern Congo, ikibazo kireba u Rwanda. Nabyo mu byo muzitaho muzabyiteho. ubwo yavugaga FDLR. Hashize igihe gito barazirukana. Kongo, leta ya Kongo yirukana ingabo za East African Community zitarimo n'u Rwanda. Ariko muri uko kuzirukana, Kongo hitamo kwirukana abandi, isigarana abandi. Mu yasigaranye bamwe, isigarana ingabo z'u Burundi. Aravuga ngo ni gusigara uko bari bafite ubwumvikane bahuriyeho, nabwo bufitanye isano n'amateka yacu. Baba barambutse bagiye gusaba ingabo za SADC, barazizanye. Birukanye za East African Community, bazanye za SADC. Ariko hagati aho Abarundi basigaye batangira koherezayo izindi ngabo, ahubwo nyinshi zigenda zisanga za zindi zasigaye. Rero ikibazo rero gihera kikaba ingorane, kikaba kinini. Uziko nafashe telefona perezida w'u Burundi Ndayishimiye, ndamubaza ingabo zari ziri mu East African Community Forces muri Eastern Congo ko bazirukanye, u Burundi bugasigara, hakaba harimo kuza iza SADC, u Burundi bwagiye muri SADC. Atoya, mwasigaye yose kubera ko gusa muri inshuti za Kongo mushaka kuyishyigikira mu byo ari byo byose bakora. Avuga ko nyine Kongo yabibasabye ari inshuti n'iki. Ndongera ndamubaza, nise ko ndeba hari izindi ngabo ziyongera nyinshi zijyayo kandi zijya mu majyaruguru yacu. Majyaruguru yacu Abarundi yarabanje arambwira ngo bafite ibibazo ko
bikomoka muri Kongo by'umutekano wabo avuga ko biri mu majyepfo hariya za Uvira n'ahandi hose aho ngaho na za Minembwe. Ubu niyo mpamvu bagiye muri Kongo. Nubwo ese Minembwe, Uvira kweri mu majyepfo, mu majyaruguru murajya gukora iki? Za Goma, za Rucuro murajyanwa n'iki? Arambwira ngo ninde ukubwiye ko dufite ingabo aho ngaho? Ndavuga nti hari ababimbwiye nti ariko nanjye nabyemeye kuko bampaye ibimenyetso, ariko ntabwo nari kubyemera burundu ntabanje kukubaza wowe ubwawe ngo numve icyo umbwira. Ati atoya barakubeshye, yarakubeshye ati nta ngabo zacu ziri aho ngaho uvuga. Ubwo ntabihakanye ni byiza rwose. Ubwo wowe umuyobozi w'igihugu cyawe ubimyibwiriye, ubwo ndabyemeye ko utari byo. Ntabwo hashize kabiri, ndetse benshi bafatirwayo mu Rwanda. Hanyuma hakurikiraho inama z'abayobozi bacu mu Rwanda, mu Burundi. Abari kuganira mugabanya amajwi, turi mu biganiro. Abandi bagashaka guhakana, batise abandi bakabereka batise noneho mwihakanye n'abasirikare banyu ntimukibashaka. Twari tugira ngo ahubwo turebe uko twavugana n'ababafite hakurya hariya bababahe mu batware, nabo mwabahebye ntimubashaka kubera ko bafatiwe aho mwahakanye mutari. Ibyo byaho biguma ari urujya n'uruza. Ibyo byose rero, hanyuma niba mwibuka ahantu za Warikare hari imirwano yahabereye, ndetse abantu badufashije kugera kuri aya masezerano baradusaba ngo dukoreshe ubushobozi bwacu, dusabe bariya bari bagiye za Warikare n'iki bahave, noneho bahereho bashaka uburyo bwo kumvikanisha abantu. Twinginga bahafashe barwana hariya hakurya FCM 23 barahava. Bakimara kuhava batyo, ingabo z'abanyekongo ziraza zirahinja zirahafata. So tukabwira izi nshuti zacu badusabaga ngo tugire intervention, kabwe tusubu muzongera kutubwira ngo dufashe tubikore, kandi haba ibintu nk'ibi ngibi bijyaho nanone urujya n'uruza, biganira bati tuzabwira bariya. Twabwo ariko barahera barakomeza barwana n'abo twabwiye ngo basubire inyuma. Ibyo byabuze uko birangira, bibuko byahindutse nyine gutyo. N'uyu munsi rero kuba ibintu byabaye mbere y'uko tujya gusinya amasezerano, na nyuma yaho bigakomeza bikavamo ibyabaye muri Uvira, n'ibihumbi by'abarundi bari muri Uvira, bari muri ibyo bice bya za Minembwe, bagiye za Karemi, bagiye za Kindu, bagiye Warikare, bagiye za Kisangani, bafite ibihumbi birenga 20 by'abasirikare. Ukibaza ariko abarundi bangana batya, izi ngabo z'abarundi zingana zitya zagiye muri Kongo, hari chaos iriho, bariho barashaka kwica abantu muri za Minembwe, nako barabishe birirwa bababombinga na tirare na drones n'ibintu byose.
aba bantu ku isi birirwa bavuga babaye, erega abantu baratakambye habura ubatabara. Ejo bundi izi ntambara zivuyemo ibyo navugaga muri za Uvira, intambara irahaguruka y'amahanga ngo ni u Rwanda. Ubu u Rwanda tugomba kuba twikoreye uwo muzigo w'ibyo bibazo bibera muri Kongo. Ibibazo byacu biri muri Kongo. FDLR n'abandi babanje kuvuga FDLR ntibaho, FDLR ni bake, ariko mwari mwagera muri ntabwo muzi mutoba hafa, muzagiye murebe interahamwe bahoze n'abasirikare ba kera, kuko baratubwiraga ngo interahamwe ngo zagiye ngo ntabwo zikiriho, ngo hasigaye hariho abana babo. None se ubwo ntabwo numva neza ikibazo tugomba kwikorera. Ibyo rero ni bimwe mu ijambo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame avugiye mu ijambo ryo kurahiza abayobozi binjiye mu nshingano, bababwira ati dufite ibibazo bitandukanye tugomba guhangana nabyo no gukemura, ariko dufite n'ibindi bibazo bituruka mu baturanyi. Atari ikibabaza nuko abavuga ko bashaka kubikemura cyangwa bari mu mpande zo kubikemura bafata ikibazo bakagishyira ku ruhande rumwe. Ati iyo urimo ukemura ikibazo rero ugishyira ku ruhande rumwe, hari ibindi uba wirengagije. Niba ibintu byose bishinjwa u Rwanda narwo rukagira ibyo rugaragaza ko birubangamiye, abari hagati abakemura ibyo bibazo bakabaye bareba kuri izo mpande zombi. Uyu rero ni umutekano, navuga iki ni ikibazo kimaze imyaka irenga 30 kiriho, ahubwo abantu bakongera bakibaza ngo Perezida Ndayishimiye mu mbwirwaruhame ze aherutse kuvuga ngo ntabwo ingabo ze ziri mu gihugu cya Kongo, ariko ejo bundi mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru yagaragaje ko ziriyo. Aranavuga ati jewe ntago ari jewe ukwiye kubazwa ibyo bibazo by'umutekano muke uri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati ibyo bibazo bikwiriye kubazwa Kongo, ati impamvu bahora bafata ibisagara, ati umufasha siwe wobazwa. Yaravuze ati umufasha siwe wobazwa, atariko twebwe turiyo nk'umufasha. Yarangiza agahakana ko atariyo, hanyuma se ubwo agendera mu mwuka. Niba avuga ko ari umufasha, ari muri Kongo afasha iki? Niba ikibazo kijyanye na FDLR, izi nterahamwe zavuye mu Rwanda zimaze gukora jenoside yakorerwaga abatutsi muri Mata 1994, hagiye mwumva ibibazo byagiye bibaho byinshi bigiye bitandukanye. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igafata FDLR ikayiha n'imirimo, ikanabiyegereza, yewe ikanabakoresha nk'abantu bagomba gufasha kurwanya uwo mwanzi Kongo ivuga ifite ariyo M23. Ariko wareba ugasanga M23 ahigeze abaturage baravuza impundu, bakavuga bati ya mabandi turayakize, ya mabandi turayarokotse. Mwarabibonye ubwo ejo bundi bageraga Uvira uko byagenze, barabakira. Mwabonye Wiringoma ubwo yaganiraga n'abaturage, yewe baranamubwira bati turashonje, hanyuma buri wese agenda amuha ku isene. Ibyo rero ni ibintu bigenda bigaragaza kwirengagiza bya hato na hato cyangwa kwirengagiza nkana ikibazo kiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi
ya Kongo. Ibyo rero ni amakuru tugomba kugenda dukomeza kugenda bacukumburira tukabaha byinshi bigiye bitandukanye hano ku Mena TV Show. Ibuka gukora subscribe, share, like na comments kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kubagereraho ku gihe. Dushimire Diamam Shop ko ifite imyenda myiza cyane iba yatwambitse kugira ngo ibintu byose bikomeze kugenda neza. Basange mu isoko ibatsinda bagwe style zimeze neza cyane. Diamam Fashion. Hanyuma si ibyo gusa kandi reka mwibutse ko ishuri ryiza ari Bizibize Foundation School. Ni ishuri rerere mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Kagugu mu mudugudu wa Giheka. Ibyo rero rigane kugira ngo riguhe uburere bwuzuye ubuvuke. Reka mwibutse rero ko ndi muri competition za Culture MC of the Year, MC w'umunyamuco w'umwaka mu Rwanda. Ni byiza rero kuntora kunshyigikira ubugize neza. Turakomeza tubageze ibiganiro bigiye bitandukanye mu kanya turaza kubabwira updates cyangwa amakuru agiye atandukanye ku Mena TV Show. Ntuhave twe twamaze kugera kati hano hafi rwose yahari kubera icyo nakwita isibaniro aho ingabo z'u Burundi zikomeza kugenda zihakana ko zitari muri intambara, nyamara bimwe mu bikoresho byabo, ibirango byabo, amaranka yabo, imyambaro, impuzankano zabo zamaze gufatirwa ku rugamba. Nge nitwa MC Imera Yitero Moses, iyi ni Mena TV Show. Ntujye kure, tukomeze tubane tanu kwa tanu.